Pamirsa bakal pasangan calon Bapaslon. Bupati Karangasem Igede Dana miwah Wakil Bupati Inengah Suwadi Nadi resmi mendaftar ke kantor Komisi Pemilihan Umum KPU Karangasem tanggal 21 Agustus. Paket Nadi kesokong roras partai politik Parpol Puniki kairing dasan seke Bleganjur miwah penyuan simpatisan saking samian Bage Krame. Sedurung mendaftar ke KPU Karangasem, Bapaslon Igede Dana miwah Inengah Suwadi kesarangin tim kariin antuk ngaturang sembah bakti ring pura Jakat Nato Taman Budaya Chandra Buana. Raris kelanturang antuk laksanayang deklarasi pasangan nadi. Ring iringan inucap kemargiang parade budaya. Pinih ajeng memargi pasangan calon sarang keluarga raris pengurus partai suang-suang wau Siangola seke Balaganjur seke genjek komunitas nelayan, petani, pemuda, pedagang, miwah sanilianan. Selanturnyane ring parpol penyokong pasangan nadi wenten roras parpol inggih punike PDI Perjuangan, Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Perindo, Partai Hanura, Partai PSI, Partai Gelora, Partai P3, Partai PKN, Partai PAN, Partai PBB, miwah Partai PKB. Bakal pasangan calon Bupati Karangasem Igede Dana Mausang pai ketandani ngaturang pramesuksme sampun ngicenin sokongan majeng pasangan nadi ring sajoning ngelanturang program-program rakyat sanes lami puniki sampun memargi. Asa puniki taler bakal calon wakil Bupati Karangasem Inengah Suwadi Mausang Pet Prade kepercaya oleh Kramo pai ketandani pacang berjuang antuk mecikang turmaning ngerajak mainovasi antuk kemajuan Kabupaten Karangasem. Selanturnya nih Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Igede Dana Inengah Suwadi Nadi Iwayan Swastika Mausang ring administrasi pai ketandani sampun sayaga naptarang pasangan Nadi ke KPU Karangasem. Samian administrasi saking partai pengusung miwah pendukung paslon sampun ngeranjing ring sistem informasi pencalonan silon KPU antuk selanturnya nih proses pendaftaran nenten suwe memarki. Eka Parananda Bali Pos Nguningayang.